laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة حضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا، وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد هذه المقدمة الوجيزة، فإن عنوان هذه الجلسة في هذا اليوم سيدور حول علامات محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبته عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه وممن يقتدي به قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا. أرى يت الله تبارك وتعالى جولين الأرض صلى الله عليه وآله وسلم onon ɓeeɗo musidɓe julɓe tedduɓe, salminago islam heddotongo ka aduna ɗo ngo continue ngo laato wona salminago hiwrodirgo wonande julɓe ɓen ka nder aljanna ɗen toro allahu tabaraka wa taala nde waɗata e yimɓe aljanna ɓen o danda en yiite. aray wiwɗen ɓaaw nde ɗo ardinande raɓɓinɗinande jonde men nden hande hino yiilo takko alamandeji hollayɗi ɗin si neɗɗo siforiɗi himo yiɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma ɗum alamandeji yiɗuɗo nelaɗo on ko honno wa'ata. haray ɗiɗo ko haton jinɗi nde julɗo anda ɗi fiyo o ɓeydu wattude haqqil e majji. si tawi hiɗi e gurdam makko ɗan o tabita, siɗi ala e gurdam makko ɗan haray lawaki taw o eto arde o ɗaɓɓitaɗi, o jikkinoroɗi, o wuuraɗi. ko waɗi nodditagol giggol no weli fi ha kono gongugol e giggol welaafi. wi'ugol no yiɗi ko hunde welde fi, kono wonugol yiɗuɗo wona hunde welde fi. ko ɗum si allahu tabaraka wa ta'ala shartini wonande kala nodditiɗo yiɗugol mo, o wallinani ɗum alamande hollayde ko gonga mana gonga. o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. o wi arnoɓe wi hino yiɗi jomi men tabaraka wa ta'ala giggol timmugol, jomi men wi yetoɓe si tawi hiɓe yiɗi allahu tabaraka wa ta'ala ko gonga, nunu on ko nunu shartiya, yoɓe jokku nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ko ɗum hollata ko gonga hiɓe yiɗi allahu tabaraka wa ta'ala. karamo koɓe assuluku wa tarbiya ɓe wi'i innal mahabbata laha shurut, ko koyete giggol ino mari shartiji. si tawi ɗi tirmi wona gonga, si ɗi timmali nodditiɗo on wona mo laali gonga. ɓe wi shurutul mahabba ko muwafaqatul mahbub, shartiji yiɗugol ngol ko hawrodirgol e yiɗaɗo o, wona lutodirgol e makko. kala mo wiwɗa hiɗa yiɗi yo giggol ngol wonu gonga, a hawrodiray e makko e yiɗanɗe makko ɗe, hawrodira e makko e welayeji makko ɗi, hawrodira e makko e añanɗe piiji ɗe o añi ɗi. yiɗa ko o yiɗi
weleɗa ko o wela aña ko o añi. ɗum ɗo woni shurutul mahabba. ko ɗum si tawi ɓe wi'i tazumu mahabbatahu ta'sil ilaha wa tazamu mahabbatahu inna hadha fi lqiyasi la badi'un walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna almuhibba liman yuhibbu muti'u. ɓe inni an oɗo neɗɗo hiɗa noddito yiɗugol allahu tabaraka wa ta'ala wondude e lundagol mo. wonde ɗo ko hunde hawninde ni ka ilmul balaga. wa innahu fi lqiyasi la badi'un, no hawni ha ɓurti nde nodditotoɗa yiɗugol haysi ko bani adama wuura e lundagol mo e tikkingol mo. Si tawno ko gonga maɗa hiɗa yiɗi allahu tabaraka wa ta'ala a ɗoftotono mo ko waɗi yiɗuɗo wonande mo yiɗi ko andira ko ɗoftagol mo yiɗi o. ɗum ɗo hino jeeya shurutul mahabba. nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki albayyinatu alal mudda'i, addugol seede dalil kala nodditiɗo hunde addugol seede mum no waɗɗimo. mo wi'i hino yiɗi allahu tabaraka wa ta'ala hadha iddi'a, mo wi'i no yiɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadha iddi'a, mo wi'i no yiɗi islam ɗum ko iddi'a, fa alayhi albayyina. mo wi'i no yiɗi joomi men o nodditi, mo wi'i no yiɗi nelaɗo o nodditi, mo wi'i no yiɗi islamu o nodditi. fiyo ande ɗum ko gonga yo addu dalil mo yiɗi. dalil on ko muwafaqatul mahbub fi mahabbatihi wa fi bughdihi wa fi iradatihi. yiɗa ko yiɗi kon, aña ko añi kon, weleɗa ko o wela kon, yiiloɗa ka o yiɗi ya yiilo ɗon. haray ɗon woni gonga. joni noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yiɗugol ɓe ko dewal. mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibada yata'abbadu al-abdu biha wa yataqarrabu biha ila allahi azza wa jal. yiɗugol allahu subhanahu wa ta'ala yiɗa nelaɗo on ko dewal ngal jiyaɗo on ɓattorto joomi men ɗaɓɓira ɗum baraji. nodditagol nde ɗo hunde hino landi tawgol ɗum ko gonga. ɓe wi akhil muhib li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ukhtil mahabba wa ukhtil muhibba li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i'lamu anna mahabbata ar-rasul al-karim alayhi salatu wassalam laha alamatun yu'rafu biha wa laha shawahidun yustadallu minha ala sidqil mahabba li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وليس الحب كلاما أو ادعاء باللسان إنما هو عمل واتباع. ɓe ko an yo siɗɗo julɗo gorko wiwɗo hino yiɗi nelaɗo on, ko an yo bandirawo siɗɗo julɗo nodditiɗo wino yiɗi nelaɗo on, wo onon ɗo ɗiɗo ete andon wondema yiɗugol nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum hino mari alamandeji feeñayɗi e neɗɗo wiwɗo ɗum on. ɗum hino mari tindinanɗe tindinorteɗe holloje ɗum ko gonga ma'a. wo yiɗugol wonali kaka haala tun wona nodditagol ka ɗengal tun woni giggol. wo ko woni giggol ko gollitirgol e jokkugol yiɗaɗo. a gollay jokka. ɓe wisi ɗiɗo heɓike haray wonugol gonga maɗa dalil mum heɓike. hino jeeya e ɗiɗo alamandeji karamo koɓɓen hino wallini ɗi jowi. ɗiɗo ɓe wisi ɗi tabiti e gurdam bani adama on. haray ɗiɗo ko ɗi hujja, ko ɗi dalil, ko ɗi bayyina, ko ɗi shahid ala sidqihi. si ɗiɗo jowi timmi e gurdam julɗo ɗi wonay seede, ɗi woña hujja, ɗi wona tindinay ɗum wondema oɗo ko gonga woni. ɓe gandi neɗɗo goto e sahabaɓe arno kanelaɗon alayhi salatu wassalam
o iwri dowri o ari himo yiɗi islam hubban jamman giggol tiiɗungol o wi nelaaɗo miɗo yiɗi islam ɓe wi awa ko honno naatirte ɓe yeetimo naate ɓe yehi ɗon gaswa hikkuɗo ɗon on nelaaɗon heɓi polgal ɓe sendi hona teeriji julɓe ɓen ɓe waɗanimo kanko sakkitinoɗo arde on tawi himo ronki yehi waali e ley lekkun himo faala fowtade jonnaɗo geɓal makko ngal ari findinimo wi nelaaɗon ɓe maaki yomi jonni ɗum o wi ɗum ɗo ko honɗum ni o wi koko heɓi ka gaswa kon wo ko geɓal ma ngal o wi wona noon yawagol nelaaɗo wona ruttugol kadi ko ɓe okkimmi kon kono wona fi ɗum ɗo mi jokkiri ɓe no woodi ko mi jokkiri ɓe ko wona ɗum min on yoni jonnituɓe o natti o jonniti ɓe nelaaɗo on noddimo ari ɓe wi ko ɗum haɗi jaɓa o wi wona ɗum ɗo mi jokkiri on to gandi ko ɗum mi jokkiri on nelaaɗo ɓe maaki mi anda wo ko si en heɓiti laawol goo ka tippirante joomi men sen yehi siko goonga an joomi an arkisanmi tufeede ɗo ka tawta tufaaɗo wo hisata mi ɓuttina fi aduna mi naata aljanna mi fotoyo ko ɗum tun jokkirmi o wona hay fus ay ɗo neɗɗo tufatake ɗo hisa ngurna nelaaɗon ɓe maaki awa ɓe jaɓanimo nganto ngon ɓe jaɓi ko jonnako o yehi o waali o fowti ka o fototo ka hikki ɗon ɓe yehi gaswa hikkuɗo ɗon on o tufaka o waɗuno kollunkun ɗon ndagawal ngal yultiroy ɓaawo o waali o feƴƴini nelaaɗo ari dawi ɓe maaki wallahi o gongani joomi men kadi gonganimo himo ka aljanna eyi hada sadiqun no bi mana geggol wona nodditagol tun ko gollugol e jokkugol si tawi ko wolugol ngol ɗum no welani kala neɗɗo wi'ugol ɗa yiɗi no welani kala neɗɗo kono si golleji ɗi luutodiri e konngol ngol hay gooto jaɓatangol giggol enen en jaɓata giggol golle ɗen luutodira e konngol ngol siko ɓiɗɗo ma a jaɓantamo siko njatigi ma mo welduɗa a jaɓantamo siko ɓeygu ma a jaɓantamo si golle makko ɗen luutodiri e konngol mo yiɗuma on ka en jaɓay taw si joomi men kañum jaɓanayi en tun ɗen yiɗimo wondude e lundagol mo ɗum kadi wona goonga o jaɓana en ɗum enen en jaɓata o jaɓata ko ɗum si tawi ɓe inni konngol fof konngol hingol mari ko tindinta e gongugol maggol hino jeeya e ko hollata ko goonga neɗɗo on hino yiɗi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بأخلاقه الكريمة في العادات والمباحات فإن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في محبته وشاهد ذلك قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم aranun ɗum e ko hollata an oɗo gorko julɗo ma an oɗo sonnajo julɗo wiwɗo hino yiɗi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arande e seede ɗum ko goonga ko ñentingol nelaaɗo on e ko ɓe addi ko ñentinaɓe ka konguɗi wowlirano ɓe wowliraynono wowla ko ɓe wowlaynoko wal af'ali gollirano ɓe golliraynono golla ko ɓe gollaynoko wamtithali awamirihi jogitoɗa yamiroje maɓɓe ɗen wajitinabi nawahihi pottitoɗa haɗoje maɓɓe ɗen watta addubi ne'itora bi akhlaqihi jikkuji maɓɓe alkarimati tedduɗi ɗin ɗum ɗon fonnater fil adat wal mubahat ka dagiɗi wo ka aadaji wo naya ɗofto ɓe ɗiɗa lundoɗa ɓe ɗiɗa koye taw fo ko welatama ko taw si nelaɗo on waɗi hi waɗa
nelaɗon waɗali ɗum mi yondinori angal waɗugol ngol. Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala ɓe maki ya abdallah in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. ɓe maki miɗo lerɗinama e ñentingol nelaɗo ha hewta si a wawayno e gurdam maɗan hara hay hoore nden feɗɗuma a ŋañatako sina heɓana ɗum sunna tabituɗo e nelaɗo. hoore si feɗɗino ŋañe ta ŋaño ha heɓa. ajaba, en faami ko ɓe yewti ko na? esse ŋañagol si feɗɗi ka hoore no selli nelaɗo ŋañoto no si feɗɗama ko ɗum mi woni ŋañorde. sa heɓali ɗum yondino muññoɗa ŋañagol ka feɗɗi ɗo. ɓe wi sa wawi ɗum no moƴƴema ko ha ɗo yaata. ka mi falama ŋañade nelaɗo no ŋañoto no a waccu mi ŋaña. on yiyali dalil ka nelaɗo ŋañi mi ala ŋañade. si neɗɗo hewti ɗo haray heddake ko lumdoto nelaɗo ka haray no heddi. Imam Sufyan ath-Thawri ko ɗum ɓe maake in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. ko ɗo haaɗi. si en darti ɓeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe fandinano fi ñentingol nelaɗon alayhi salatu wassalam. ko waɗi no waɗɗi neɗɗo on ndo yiɗata nelaɗo o ɓurna ko ɓe ɓurni kon, o jasina ko ɓe jasini kon. ko waɗi kala yiɗuɗo hunde o ɓurnayde, o ɓurna kadi hawrondirgol e mayre e dow lundagol nde. mo yiɗi hunde o ɓurnayde piiji heddiɗi ɗi, o ɓurnay kadi hawrondirgol e mayre e di luutondirgol e mayre. wosi tawi neɗɗon hewtali ɗon haray wana o gonguɗo e ko nodditi yiɗugol nden ɗon hunde kon kala no wonde. ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha sami'un alim. hino jeya e ko firtata yiɗugol Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗa nelaɗo on angal ardagol ɓe e konngol ma e gollal ma e kuugal. a waɗata ha jomi men ma nelaɗo wowla, a gollata ha ɓe wowla. ko tuma ɓe wowli jokkitoɗa a ardatako. ko ɗum si tawi o wiyeteɗo Hassan bun Thabitin nde oɗo aya tippi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, ta on ɓantu hito moɗon ngon e dow hito nelaɗo ngon siɗon yewtudude. jomi wi tan waɗu ɗum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. son waɗi ɗum golleji mon bonay hara on anda. o faami ɗum tawi kanko kana huwa jahiru sawt, hito ngon hari ko urkugo towugo wonno. o wi non joni jomi men haɗi ɓantugol hitoji ɗin e dow nelaɗo, mo waɗi ɗum golleji mum bonay, min no gasa golleji am bonino ɓay mi waɗino ɗum. balɗe tati o jooɗi ka suudu makko himo wullata taw golleji makko ɗin bonino. nelaɗon hattimo landi fi makko, ɓe inni himo ka suudu makko, ɓe maki nodda nelammo ɓe landimo. ko ɗum haɗi ara ɗeɗo balɗe fof ka tumbodirten ɗo. o wi nelaɗo min golle am bonino, ko ɗum tun aninimi. ko waɗi komi towɗo hito jomi men wi'i mo ɓanti hito dow moɗon golle mum bonay, min hino hito an gonno wayi, ko golle am boni ko ɗum aninimmi. nelaɗo ɓe maki golle ma bonali, bal anta min ahlil janna, bal an ko a jeyaɗo yimɓe aljanna, ta hulu golle ma no boni. ko nun joɗɗini o e nder suudu wulli balɗe tati. sina sidquhu fi mahabbatihi, ko tawgol ko gonga makko ko wi mo yiɗi kon, o andi giggol ngol gollal ngal lundike konngol ngol ka. ko waɗi si a lundike tum mo yiɗuɗa ka gollal haray konngol ngol woni fenade. haray idan hino jeya e ko hollata neɗɗon no yiɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam
ardingol giggol maɓɓe ngol e dow giggol hoore mum. bal ɓe maaki la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. rawahu al-bukhari wa muslim. ɓe maaki hay gooto e moɗon onon julɓe ɓen gonɗinta giggol ngol bimana gonɗinal ngal timma haa mi ɓuranamo ɓiɗɗo makko mo jebini on, mi ɓuranamo nene makko e baaben makko, mi ɓuranamo yimɓe ɓen fof fanni ma no heddi e tagaɓe ɓen mo eɓɓidirtami gonɗinal ma ngal timma an julɗo. Umar ibn al-Khattab tayno jooɗi o wi nelaɗo ɓay ko gonga julɗo wowlata julɗo fenata, atto on wowlude ɗum hari ɗon ɓuraninmi kala ko woni si wona hoore am. kon to mi fewndi ha joni miɗo gondini ɓe make a gondinali Umar no manki ko ma mi ɓurani hoorema. o wi awa wal ana anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulallah. ɓe maki gila fuɗɗiɗa wiide mi gondini ko joni non gondinɗa. ɓe maki al ana ya Umar ko joni non gondinɗa. e sey ko ɗo fewndi ɗen si en ɗetti oɗo hadis en natti e yimɓe ɓen fayda en heɓata mo tawata nelaɗo no ɓurani en heɓata mo tawata hiɗen ɓurni nelaɗo e dow mum. ɓayri si ɓeygu ma suɓike nelaɗo suɓike a wakkiloto ta ɓeygu ange ɓeygu ma on haɓu ange nelaɗo haɓo no waɗa ka. si nelaɗo suɓike an sonnajo modi ma suɓike a suɓoto welaye modi maɗa on e dow welaye nelaɗo on. a wakkiloto ange nelaɗo on haɓu kono ɗawata on haɓu. si baaben ma suɓike nelaɗo suɓike, nene ma suɓike nelaɗo suɓike, ko honto wonɗen ɗettirde ɓay nelaɗon ɓe maki ko mami ɓurane ɓeeɗo fuu. alamande ɓurnugol ɓe ngol kaka gollitirgol si tawi ɓe lutodiri e goɗɗo, na ka wowlugol tum. ka bappa ma e baaben ma har ko ɓe hawti nene e baaba. si baaben ma noddima nelima, bappa ma noddima wiwata yahu, kon nu waɗata a yahay ka yata fi honnu yahanta kamɓe hawti. baabe ma no ɓuri bappa ma o ka. si nene ma noddima nelima, miñam maɓɓe nene ma toso ko wita yahu ko jajan nelu mako, kon nu waɗata a yahay ka yata fi honɗum yahanta. si nene ma wi'i ta waɗu nelaɗo wi ya waɗu, ko ɗum waɗata e se ko ɗum wonɗen wadde. hada huwa su'al, ko ɗum won landal ngal joni. ko ɗo andeten si ɗen yiɗi nelaɗo e si en nodditi tu. ɓe wi'i indal imtihani yukramu rajulu aw yuhan, ko ñande dartete wo gorko teddatama o jasa. si jokkama ɗo no jangede are tun ɗetton, are tun ɗetton, are tun ɗetton, ɗettuɗo wono yaade wallina, woɓɓe no ɗettude yaha rewto, woɓɓe no ɗettude yaha wallina, woɓɓe no ɗettude yaha rewto. ko ñande ko janga fof dartete hakkunde fof wo teddungal heɓoto jasere feeña ka son fofodi an e gorema hitande ko hunde wotere wonɗon ɗettude. goto woni on jonnude nokku ngotun goto on ardi o landama, kala ko o landa himo andi, ko landaɗa wo a anda ko hombo mo woni tedduɗo on ɗo. so feƴƴi o accima ka wonduno ɗon ɗon haray ko hombo teddi ɗo, ko honde teddungal ngal feeñi, ko fewndo jangete ka ko nde darta, ko nde darta. ñande tumbodirɗe ñande dargal e yiɗunoɓe nelaɗo ɓen tawi ko gonga wo en tawa enen ko sama kala wonnude. ko waɗi ya yiɗu nelaɗo on ɓenna ya waɗu, goɗɗo wiyata waɗu, wiya a waɗatake ha jaban, ɗon haray no manki. idan hino jeeya e ko tawata kon hollay neɗɗon hino yiɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗoftagol ɓe tabita. oɗo wiyeteɗo salim mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
wonnoɗo wono Thawban mawla rasulillah maccuɗo nelaɗo wonno wiyete mawla himo wiye Thawban. ñande goo nelaɗon fottuno e makko ɓe nder boli Madina hiɓe jinda himo jinda ɓe yimo ɓe wi Thawban o wi naam ɓe wi mi wayrima yi'ude ɓe wi ko noon o wi ko noon woniri ɓe ni ko nun hornuma ko nun ɓeɓini ndu ɓandu ma en mbaɗa hori o wi ko noon woniri nelaɗo ko miijo woto mi jogi ko ngon miijo woni lan haɗude ɗanade ko ngon miijo woni lan ñamude nafitora ñamete on sabu wonki miijiki ñamete nafata ɓandu makki ɓe gandi ɗum ka neɗɗo si ñamino huuli o ñami himo aani o ñami himo suni ɓandu ndu nafitorta on ɗon ñamete fewnuno mi mana sa ñami sa janɗay ko si tawi wonkikin hula hunde si janɗa sina ɗum a ñamay ñande wo ñande ɓeydoɗa ɓeɓude ñande wo ñande ɓe wi ko ɗum hornuma lanni ndu ɓandu ma ya Thawban o wi ko miijo mi wondi nelaɗo ɓe wi ko ɗum woni gon miijo o wi ɗon andi ko noon miijo angon nelaɗo ɓe wi mi anda o wi mi jooɗi mi miijiti mi inni wallahi joomi men hino seedi komi woni wolde ɗo kon nelaɗon ɓe maaki o wi ni ala e ko joomi men tagi kon ko hawran ko eɓɓindiraymi on e mu'um ɗon ɓurani mi kala ko taga kon kono miijo ngo mi wondi ngo aduna ɗo miɗo andi ka wonɗon ɗon miɗo andi ɗon mi wawata wonde ñallal balɗe ɗiɗi mi yi'ali on wonde o walotono ha jemma Thawban tawa o ronku wawde ɗanade sabu mo faala yi'ude nelaɗo o immo yaha konkana ɓe immo ɓe udditanamo ɓenna konnu ya Thawban o wiya yaafe koye mi yiw on tu ɓay mi yi on gasi mi faala yaade joni mi ɗano yaafe hari ɓernde am ɓuttali ono yiɗi nelaɗo ka on say o wi kono ɗum ɗo fo miɗo andi ni simi faalama on yiide siko jemma siko ñalorma yiwgol on no welaninmi aduna ɗo suno ngo mi wondi ngon ko si on feƴƴini on accila ma mi feƴƴini mi attike on miɗo andi simi heɓoyi aljanna e yurmede joomi men nden en hoɗoyta nokku ngotu haray en yiidoyta ton ko angal yiidoygol en ton aninimmi simi naato yaali kan aljanna ɗon mi wowlata fi yiidugol men suno angon fof ko nde ɗo hunde nelaɗo miron ko andude no mi wurirta kaɓe dari ɗon joomi men tippini aya Qur'an wi yetanolan Thawban nelaɗon ɓe maaki hi ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا yewtanolan Thawban yo ittu miijo makko ngon si o maayi ka hoɗuɗa wo ko ɗon mi honnata mo on sertata aduna e lakara ɓernde ɓutti on yiiɗo ko o wulliti kon joomi men ñawdanimo ko taw ko goonga ko ga iwri si haala iwri nder ga ka wonay goonga ka nafay kono si tawi ko ɗo wona wolede hewtali nder ga nafata ko fi honno joomi men jabanimo kaka hoore ɗengal iwri joomi men no andi ko woni ka ɓerɗe kon ko ande makko nde o wondi wonugol o yi'ata nelaɗo si ɓe yiidi aduna ɗo ɓe yiido yaali lakara himo suni joomi men okkimo an yakuna rafiqal anbiya yawmal qiyama andi ɗum ko tawgol ko goonga on fulɓe fuuta ɓen wi'i tuumirede hunde na hunde ko tawrede ko tuumira kon woni hunde nde ko neɓaɗa wowlede gacce ko boni si a tawraka ɗum haray no hakkindi hay si a wowlaka sa tawrama haray ko gacce goɗɗe ka gasi haray idan ɗum ɗo hino jeeya ko Thawban mawla rasulillahi holli en neɗɗo on yiɗay nelaɗon alayhi salatu wassalam taw qalban wa qaliban o yiɗa ɓe ka ɓernde o yiɗa ɓe ka kuuɗe on say noon si ɓeeɗo ɓe o yiɗi ngol ɗo giggol wi'i waɗe ɗum wonay ko satti
si ɓeeɗo wi acce ɗum wonay ko satti seede mu'um si neɗɗo yiɗi nelaaɗo haa timmi iwrata e nelaaɗo ko satti fewta e makko hay sino satti ko haa iwra e nelaaɗo newto kisa waɗanen ɗum misal sahabajo gooto meeɗi tafude hurundaare kanŋe o waɗi ka jungo makko ɗo o jooɗi hakkunde sahabaɓe ɓen hiɓe yewta te gandi hurundaare kanŋe ko haalis dongal noon nelaaɗo on ari dari takko maɓɓe ndaari ɓe haa tawi o no waɗi hurundaare kanŋe ɓe nangi jungo makko ngon ɓe itti hurundaare nden ɓe buginde to ɓe inni ko nu waɗanta hurundaare kanŋe e jungo ma a faalayo joomi men lontinano ɗum yiite jahannama ñande dargal ko debbo waɗata kanŋe na gorko o wi awa ɓe buginde ɓe feƴƴi ɓe yehi ɓe acci ɓe ɗon ɓayri nelaaɗo on yehi sahabaɓe heddiɓe ɓe wi'i nelaaɗo on ɓe maakide gorko ɓornata ko kanŋe yi'i ɗum ɓe bugike hurundaare nde kono noon e hinode to joni ta wattonde hande kadi yahuɗetta nde yeeya nafitora coggu mayre on ɗum ɗo no dagi ka no harmi na no dagi ka o wi mi memitata nde aduna abadan mi memitata ko nelaaɗo bugi nafoore kone mum ko mi yondinike ɗon o acci nde o yehi hurundaare kanŋe tawile hoccugol nde yeeyoya harana ɓornagol nde no daganimo kono ɓayri nelaaɗon itti e makko bugike o wi o ala giggol nde ɗo hunde ka o yehi tanande nelaaɗo hawkinde acci nde ɗon o yehi e seko ɗo fewndi ɗen si tawi wona ɗo fewndi ɗen ko honɗum faala ɗen koko ɓeeɗo faalano kon ka enen ko goɗɗum ngo faala ɗen sen wiɗo joni Allah subhanahu wa ta'ala okku en aljanna en amminay ka sen wi Allah hon dando en yiite jahannama en amminay sen darti golleji wiwnoɓe yiɗa yiite no faala aljanna ɓen tawen no pottodiri buyi tawale wona konguɗi ɗin tun aljanna heɓirte golleji ɗin no tawti ko ɗum sinelaɗon ɓe makayno allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika ɓenna joomi miɗo toroma yo arkisan yiɗugol ma arkisami yiɗugol kala mo yiɗuɗa arkisami yiɗugol kala gollal ɓannay ngallan e ko yiɗuɗa ko o gandi gollal ngal no mari geɓal ton haala kan tun yonata hino jeeya ɗin alamandeji ɗimmun ɗum woni kathratu dhikri nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓuɗɗina jantagol nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗum woni ka konngol woni ka ɓernde ko waɗi neɗɗo ko yiɗi wo o ɗuuɗay anditude ɗum o ɗuuɗay wowlude fiimu on yi joomi men ko wi e suratul baqara fa ida qadaytum manasikakum fadhkuru llaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ɓe gandi fi honnum joomi men wi'ani jantore joomi mon so gayni hajju ngun wano jantorton baaba moɗon non ma ɓuri ko jantotoɗon baaba moɗon kon ɗo en faami ayan wo sen natti boobo hum waawu kun haala hakkunde mum e baaba mum nodday baaba mum sino mari haaju nodday baaba mum si ala haaju nodday baaba mum hara no andi nodday hara anda kañum da'iman baaba 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 sertata e ɗum jomme wi ndaare no koye ɓikkoye mon hittiniri noddugol on non noddelan andi ton mi waɗum ma ɓuri ɗum ɓeydanelan mi de gandi boobo ko ɓuri hoolade e laalagal leydi ndi ko baaba mum ka alamo o hooli ɓuri baaba makko alamo o yiɗi ɓuri nene makko si o fotti e lanɗo leydi ndin e hoore laawol on si goɗɗike mo wiya mi yeetoto baaba si mi yehi mi yetto baabe ngal ko honnum baabe makko wawani o kanko himo andi alamo baabe makko ronki ka haray idan ko ɗuɗɗingol anditugol fi nelaaɗo jantoɓe ko ɗum si ɓe wimo tawi ala ko janto nelaaɗo ala ko anditira nelaaɗo e nder gurdam munɗam fo si wona e nder hitande nden hitande ɗon fo kadi jemma gooto haray nelaaɗo ala geɓal e gurdam oɗam mawludu nabi ko ɗum firti
ko nde ɗo nyalande eɓɓituɗen ka anditen nelaɗo jantoɗen fi maɓɓe wowlen gurdam maɓɓe immintinnen yiɗugol ɓe si feƴƴi hande ɓe yaafo en kadi ha ko artoyta hande kadi hakkunde ɗo on o weye ɗo no fanɗi moti ɓeygu ma son wondi e suudu woturu bimbi ha kekiɗe o noddali ma landotomo ko numi waɗuma ko nu waɗi onne hay fu inna e yo mi anda si tawi a noddata lan a wowlanta lan a anditata fi an a wiiɗa yiɗi lan sina feetuɗo jaɓata ɗum ka gasi idan ɗuɗɗingol anditugol nelaɗo janto nelaɗon alayhi salatu wassalam jantoroɓe non ka konguɗi go'o nelaɗon maaki nelaɗon waɗi nelaɗon ñinni nelaɗon jaɓi nelaɗon dagini nelaɗon haɗi kala kun tabintintama dirna baka kun e maɓɓe accira fiɓe acci waɗira fiɓe waɗi waɗirano ɓe waɗiri no hino jeeya e jantagol ɓe ko waɗi wal muhibbu da'iman dhakiran lima yuhibbu neɗɗo so yiɗi hunde tun o ɗuuɗa e jantade anditude nden hunde si neɗɗo yehiɗo ha falama hunde si o yiɗinde fewndo ka o yiɗinde ɗon haysi ko neɗɗo ɓernde makko deƴata sina tuma o yiide nden hunde ma o ittori nden wula o wata wonde ɓawo so yiɗi tun haray gasi ɗum cheikh mouhammad salih ibnu usaymin no waɗi misal ɗum ɓe wi ƴamowo si ƴami ha yiɗi hawranimo yiɗi ka ɓernde o wakkiloto iwde ka makko accita kala golle makko ya ha ka esiraɓe makko okkoɓe mo ɓen hara naafi maɓɓe na hiwragol ɓe tuyi ora mo ɓe okkatamo on yoni o arta hande kadi wi'imo hari le o yi'imo ka hari o yaalimo hari o yi'i ko ɗum ɓe makino jeeya ko sukaɓe ɓen jarribora e ɗan ɗo gurdan ko ɓe hani accuɗe noddidirgol ƴamowo e ƴamaɗo téléphone sen darti sukaɓe fewndiɓe e ɗum ɓen si neɗɗo yi ha ƴami okkama tañƴinike laatoto yiɗidiri e jiwo on yoɓe wonu hara ɓe noddidirta hande ɓe maki hino jeeya e gondinal ñanal hen jaygal mo e ɗum no wawi nodda bimbi nodda ñalorma nodda midi nodda si alansara juulama nodda si futuro juulama nodda si walama bal nodda haysi ɗanama koye noddu tun wolanana seeɗa ɗum ɗo no ɓuttina ɗum ɓernde no waɗa ka waɗata ko oɗo non aroyta ukkodiron wi'a wonata ɗo onon si jommen wi wata on yeggitu ka fuɗɗorno ɗon ɗon alfadlu baynakum ka fewndino ɗon ɗon atto arde wata yeggitir ɗum ka fewndiɗa ɗo neɗɗo ko tagira ɗum e haɓugol kala ko woowi e yiɗugol kala ko anda neɗɗo ko muulida ɗum e ɗum cheikh usaymin noon ɓe maaki kamɓe cheikhul albani fo ɓe maaki yo sukaɓe ɓen terto noddidirgol e ƴamaɓe ɓen hara ɓe okkaka taw e téléphone ko waɗi si ɗum kono juutiri wo giggol ɓeydori hakkunde maɓɓe laatagol ngol koye juuɗe jomumen woni si ari angal laatade ɓe lorroto ɓe ɗiɗo non no wawi angal laatade si ɓe jokkodiri ɓe noddidiri ha tawi goto e maɓɓe joni wata wonde noddali oya nanali inde oya wowlali oya nani oɓɓi mana ɓe humpodirali ɓe wata wonde ɗum ñallal si jomumen hoddire ko hoddirta wi'ama joni ɗum ɗon laatata ko haray ceernaɓe yaafo ɗon dey ɓayri ko ɗon andi en fof koyen julɓe ko jomi men jogi hoddiragoji ɗin on arno wiɗo men ngokku on o jiwo ko non woniri kono bolonda on ga tigiri fottali mi etike noon ha mi ronki ɓe wi'i kamon ton no woɗɗi no ara ka arata ɓe wi'i ton on si okkay ko min tun joni noon mi wawata yaltude sengol e bolonda mi okka min tun haray joni miɗo yaafino wallideren ndaren son heɓay nokkugo haray hara on seytinali no o waye ɗum ɗon hay si ɓe wolali ɗo ka seytingol ngol haray on fawimo ɗum ɗo noon si ɗum ɗo woniri ni ko no wiwɗen jiwo on yahay tun o ɗettaymo tun
jon non kaɓe fewndinoɗa ɓay laataki soñja on aduna on e yaajude faaɗanayɓe ɓitto ko ɗum si ɓe maaki rente ɗum son ƴamay rewe e mawɓe maɓɓe ɓen yewti don e mawɓe maɓɓe ɓen holla on ɓe yewton kala ko yewtoton yeeso mawɓe maɓɓe okkayɓe on ɓen son yewti ha on fotti acciron ni haala sina tuma dewgal ngal huma si ari laatade goto e fof wiccoto ya harano ɓuttini si laatike giggol mon yaara yeeso ɓe maaki son waɗali ɗum si ari angal laatade on soñjoto ƴamowo fof no andi ɗum kono hino jeeya ko ɓuri jofidude ko joomi men tagi kon fof ƴamowo si o yiɗi so ƴami ko o yiɗi haray ala ko ɓuri fanɗude hakkil e fanɗude faamu e salagol laaɓanede reedu ha hewti ƴamowo giɗo makko fof ko wi o wakkilo no moƴƴi gaño makko ka dow leydi ɗo ko wi o wattu hakkil min mi suusali ɗon yiltorɓa o ndaaru nokkugo o wiyete ko num yiɗa to wiya ko hunde kare ona ɗum e muññoyto ko wolɗa haray mo mari ko o yiltira fiya wallitomo laato ko wolɗa o kala no ngal adduɗa hara ko ayyiɓe mo annduɗa o jaɓaymo o moƴƴintinaymo ko si ɓe haɓoyi woni o jaɓantamo nganto kono atto on sihi mo yiɗi ko wowla o jaɓay si wiyama on jewodey o jangatade ko jango wiiɗa yiɗuɗa no min haldi o jangay inchallah o jangoye on ko wonde o tiggotode ko minen noon hoddi ɗo wonde o yaltay ɗo o yamaki to tiggata ko meɗen andi ɗum no o buumoy to min yewti ɗum ko wowluɗa o haray mo mari ko moƴƴintinira ayyiɓe on yo yilto ɓaawo o yiɗi welata fi no jofiɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala hisin haqqillaji ɗin haray idan neɗɗo so yiɗi hunde no jeeya ko andirte o yiɗi ɗuɗugol anditugol konko o yiɗi hino jeeya e alamande yiɗugol nelaɗon alayhi salatu wassalam al iktharu min as-salati alayhi ɗuɓɓingol neɗɗo on juulugol e nelaɗon alayhi salatu wassalam allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim o ɗo ɓuri raɓɓiɗude siira juulirteɗo e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗum ɗo neɗɗon no ɗuɓɗiniri ɗum ɗo wo e dow nelaɗo no holla yiɗugol mo nelaɗo bal juulugol mo e dow nelaɗo ko nafoore makko sabu no jeeya e ko wonoyta sabu nelaɗo tefanamo ñande darngal bal si a juuli e nelaɗon alayhi salatu wassalam joomi men yaforantoma ɗum bakkatuji maɗa Ubayyu bun Ka'bin o wi'i nelaɗo mi heɓi haaju momi tororto Allahu tabaraka wa ta'ala miɗo ɗuɓɗini noon juulugol e dow moɗon e nder torare komi toroto kon yomi wattorton juulugol e mo on ɓe maaki bal hino jeeya e ko du'a jaabinirte si a ardiniri udditugol du'a on juulugol e nelaɗo a fermirimo ɗum no jeeya ko du'a jaaborte o wi joni komi faala torade kon yomi waɗu juulugol e moɗon ngol e nder torare anden arrubu'a nayaɓal torare anden yomi ɗuytu mi waɗa geɓal komi ɗuytu kon juulugol e dow moɗon ngol ɓe maaki si a yiɗi waɗu ɗum si a yiɗi ɓeydu o wi yomi waɗu feccere ɓe maaki si a yiɗi waɗu feccere du'a ma on juulugol e dow am o wi kaami waɗu thuluthayni yomi waɗu tataɓe ɗen ɗiɗi si tawi ko 300 200 on woni thuluthayni yomi ɓurnu juulugol ngol e dow e dow komi toroto kon ɓe maaki si hiɗa faala ɓeydu o wi ka yomi waɗu torare anden fof joni juulugol e dow moɗon tun ɓe maaki si a waɗi ɗum joomi men jaabinante ko faalaɗa kon hara toraki mo ajaban mi anda sen faami Ubayyu bun Ka'bin aqra'ul umma huwa nelaɗon seedanke mo ɗum ɓe maaki aqra'u ummati Ubayyu bun Ka'bin ko ɓuri jangude qur'an ɓuri faltade qur'ana wawde qur'ana e mofte anɗen ko Ubayyu bun Ka'bin hari si ɓe juuli ka juulirde ɓe kalike e jande nden ɓe ronki feƴƴude si ɓe salmini ɓe landoto so juulalɗo ñande goo ɓe janguno qur'ana e julde ha ɓe kali ɓe yiltiti ɓe anditali ɓe yiltiti ɓe anditali ɓe waɗi ruku ɓe waɗi sujudu ɓe salmini
ɓe maaki ene ubayyu bun kaabin juulidaali e meɗen ɗo o immi o wi ko ɗo mi juuli nelaaɗo ɓe maaki hanno faljitami hiɗa nder ga o wi nelaaɗo mi hulwata taw ko wahyu woni tippaade mi naada ɗengal angal e nder wahyu o mbiɗo annduno ko woni yeeso ɗon ko a jaban oɗo noon en yii ko nelaaɗo makanimo ka ubayyu bun kaabin o ñande goo jooɗoɗuno e lalaaɗo hiɓe yewta sahabaɓe ɓuyno jooɗi dumunde neeɓi seeɗa tun nelaaɗo ɓe maaki ya ubay wi naam ɓe wi jibril hino mo ɗo o addiɗo nelal yomi yottingal e ma joomi men tabaraka wa taala wi hino salmina hino hiwroma ko ɗum tun addi mo o fokkiti hootugol subhanallah kammuli ɗin jeeɗiɗi o tippo haa ka leydi ɗo rabbul izzati wal jalali wiya yaw salminani ami kaari miɗo hiwro neɗɗo si wuri dina o ɓuttinayi ubayyu bun kaabin wi nelaaɗo mi faamali moƴƴa ko maako ɗon ko ɗum no feƴƴi hakkil ka jiyaaɗo miskin jiyaaɗo maccuɗo wuura haa joomi men nela jibril al amin yahu wiya miɗo salmina kaarijo ara ko ɗum tuminel ma miɗo hiwra ka kammu tippo ka leydi addangal nelal tun kadi hoota ubayyu wi nelaaɗo mi faamali ko maako ɗon kon moƴƴa ɓe wi jibril wi'i hino mo ɗo o fokkiti hootugol wo ko addimo ko joomi men nelimo wo yo aro o yeetolan yomi yottin e ma nelal rabbuka yuqri'uka salam joomi ma no salmine o hooti ko no wiwɗa ubayyu bun kaabin wi ya rasulallah sammani rabbi bismi joomi an wowli inde ande min tigiri wihi mo salmina ubayyu nelaaɗon ɓe maaki o wulli tawi welo ko haa ɗo ka si lanɗo leydi ndin neli haa ka maɗo wi miɗo salmine haray karti on fof nden ñande a waɗa e peera ñaame lanɗo wono salmina ka hara feeto ngon nden ñande ko ɗum kon woni hande subhanallah ko leetere ari hino mo ɗo ko lanɗon wi no salminami teddungale mo ñaame si joomi men wi no salmina ya ahi abd jiyaaɗo ɗo haray moƴƴi ubayyu bun kaabin wi nelaaɗo miɗo mari haaju momi toroyto joomi an jooni simi yehi ko embere jelu mi waɗanta on ton ka juulugol e mo on ɓe yiyat ko yiɗuɗa o wi mi waɗu feccere nden ɓe wi sa yiɗi waɗu ɗum o wi kayi mi waɗu tataɓe ɗen ɗiɗi ɓe wi sa yiɗi waɗu ɗum o wi kayo mi waɗu torare an nden fof juulugol e molngol tun jooni ɓe maaki si a waɗi ɗum idan tukfa hammaka wa yufaru laka dhambuka si a acciti toragol haaju maɗa on sabu juulugol e angol mo torotoɗa on no andi haaju ma on o huntante haaju ma on hara a wowlaali o yaafanoma bakkatuji maɗin hara a wowlaali ya ubayi en faami ka en faamani na en faami ka ɗum ɗo ko num hollata en ko tawgol neɗɗon si hittini fi nelaaɗo haray ala ko tardiri mo haray fowtimi joni an ɗamarno haaju yahugol toro ko faala yahugol makka hajju miɗo faala heɓugol hunde kaari miɗo faala ɗeɗo darɗe ɗiɗi simi juuli mi ɓanti juɗɗen ko ɗum mi toroto joni noon accimi acca ɗum mi juula e nelaaɗo tum yer komi torotono kon fo mi haaɗa ɗon ɓay momi toroton no andi komi wowli kon e komi faala kon nelaaɗon ɓe maki sa waɗi ɗum haray yoni ko ɗaɓɓata kon idan hino jeeya e alamandeji yiɗugol nelaaɗo kathratu salati alayhi ko ɗum si ɓe maki ñande juma jamma juma e ñalorma juma ɗuɗɗine juulugol e nelaaɗo ɓe maki kala ɗuɗɗinɗo juulugol e dow an waɗɗanoytomo ñande darngal dagantomo mi tefanoymo ñande darngal ɗum ɗo yoni ko juulira dow nelaaɗo kono sa darti a taway koɓe tiiɗa e sunna ɓen tiiɗe ɗum ɗo wiɓe no wuuri sunna ɓen ala haaje ɗum bal hay anda ɗum no waɗe
hara juulugol le nelaaɗo no jeeya ko hollata yiɗugol ɓe hino jeeya kadi e ko hollata neɗɗon no yiɗi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ashawqu ila liqa'ihi alayhi salatu wassalam tawgol neɗɗo on no wuuri kono hino yiɗi tawoygol nelaaɗo laakara kaari no wuuri hino yiɗi aljanna yiɗa mayde wana gonga aljanna heɓatake sinande maaya sa maaya ala nata aljanna o way alamande mum ɓe wi Bilal ibn Rabah Bilal al-Habashi nyande o nawni ha o hewti hadratul maut ka o feƴƴinta ɓeygu makko no jooɗi takko makko hino renti koye fi feƴƴingol o woni a Bilal ka fewndiɗa ɗo hulɓinike o wi hulɓinaki o wi wi mi hulɓinaki deƴƴu miɗo andi kami fokkiti ton miɗo andi momi woni tawoyde on o wi gadan simi maayi hande jango alqal ahibbata muhammadan wa hizbahu hulɓinanaki lan fus simi maayi hande jango ko min e nelaɗo e sahabaɓe maɓɓe ɓen wondoyta nokku gotum honɗum hulɓinani lan hay fus ayi ɗo ande makko nden wona mayde nden welo welo gonko mo tawoyta on yannahu yuhibbuhu ka ko ɓayi imo yiɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum si ɓenni Bilal ibn Rabah o noddinan nelaɗo ha nelaɗon feƴƴini nelaɗon feƴƴini tun o wi ɓaawo hande mi noddintinta yaccirini sahaba ɓen daranimo wi Bilal nelaɗo kan suɓino waɗi noddinowo dande ma no weli hito ma no towi noddinan julɓe ɓen o wi mi ala noddinde mi accirini ɗaɓɓe noddinowo ɓe ronki mo few ɓe yahni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ɓe wi Ababakar waktu yoni mi wi yo Bilal noddin wo noddinta min inni fi honno wo waynelaɗo feƴƴino accirini noddingol yon ɗaɓɓu noddinowo o ari Abubakar ari tawi Bilal no jooɗi o wi Bilal wina o immo noddinana en o wi mi ala noddinde mi accirini wi mi noddin gongo feƴƴingol nelaɗo ngol mi wawata noddinde ɓaawo maɓɓe mi wawata Abubakar Siddiq wi Bilal a noddinanta en Bilal inne Abubakar o wina o wi ko wonɗa mi forsirde fiyo mi noddin ko fi ko an sodunomi rinɗinin mi ittimi maccangan ka ko ɗum falɗa mi yoɓe o wi astaghfirullah ta noddin few ta noddin dey ɗaɓɓe noddinowo haaɗi ɗon o wi ta naɗo haqqille ma e ɗum de min komi waɗanma mi ala haaji e ɗum o wi siko ɗum wonɗa mi forsirde min mo mi noddina ɓutta o wi ta noddin o wi a noddinta ɗo koye joni ayi ka iwtiranimo ton o wi ko fi ko an sodunomi ñande mi ɓitti e juuɗe Ubayyu bun Ka'abin Umayyata bun Khalaf sottuɗami ittuɗami e lette ko ɗum ɓe yehiranma yaar daranoɗami mi waɗa ko ɗum mi yoɓayma o wi owe joni noon ɓay ko ton iwtirɗa ta noddinde ta goto wi yo noddinde min minnaali yo noddinde gasi ta o bonnanan ko mi yanginoɓo nen ñande ɓe ɗaɓɓi noddinowo woni ha jango waktu yoni tun Bilal yehi noddingol ɓayri o ƴawi o noddini ha o hewti ashhadu anna muhammadan rasulullah o ronki wawde gayntade noddinan ɗum few Madina foppo wolli ɓe wi ko ɗum o salorno noddinde sabu hande nelaɗo noddama ɓe alaɗo ɓerɗe ɗe ronki townude ɓayri nden ñande gasi bimbi mum Bilal daw yalti gila nden ñande o wontali Madina ara ɗum ɗo ko on ɗum hollata en ko yiɗugol nelaɗon alayhi salatu wassalam ko gollitirgol ko ɓe accuno ko wona goɗɗum go amma nodditagol yiɗugol ɓe wondude e lundagol ɓe wona gonga haray idan hino jeeya e alamandeji yiɗugol nelaɗon alayhi salatu wassalam ka sakkitagol ma ka lannirgol woni yiɗugol kala ko nelaɗon yiɗi alayhi salatu wassalam koni yiɗugol ko ɓe yiɗi kon hino jeeya yiɗugol ɓe
Anas bun Malik radiyallahu anhu wi nyande go mi nyamidi en laɗon alayhi salatu wassalam nyametemo ɓe noddunome ɓe defana nyamete ɓe nodda ɓe noddorinmi min Anas ɓe wi ar yaden ɓe noddinmi nyamugol yaden mi jokki ɓe ɓayri mi yehi ha men hewtiɓe ɓannani men defuɗo on ɓannani men meɗen nyamude ko wiyete adduba ko none nyamete tewu kullu. Anas wi min hari kun kullu meɗal lam welde meɗali kun nyamude kono ɓayri ma faama mi andi ko kun kullun defa maafa mi yi'i nelaɗo no jokka kun e nder miran wangal no ɓanna nyama no taƴa waɗana yimɓe ɓen mi meɗali kun yiɗude yi'ugol lan nelaɗo no yiɗi kun mi yiɗiri kun gila ɗum kun mettita lan ha mi maayi hari mi yiɗa kun mi yiɗiri kun fi mi yi nelaɗo no yiɗi kun andi ɗo kan no woɗɗi ka ko jokkuɗen ko haray idan yiɗugol ko nelaɗo on yiɗi kon ino jeeya e ko tindinta yiɗugol ɓe ko ɗum si ibnu umar radiyallahu anhuma nyande go meeɗi sodude paɗe wiyeteɗe asibtiya paɗe guri na'i moƴƴinteɗum e guri na'i o soodi ɗe o watti madina ɓenni yabna umar kono sodanɗa ɗe paɗe wattiɗa o wi ko ɓaynelaɗo no jogino sifa ɗe na fussinaɗo ko fi honɗum ɓaynelaɗo no yiɗi an kadi no waɗɗima ka yiɗa ɓayɗa yiɗi ɓe sa añi ko ɓe yiɗi kon haray a yiɗaɓe sa yiɗi ko ɓe añi kon haray a yiɗaɓe ha hawrodira e maɓɓe ka yiɗugol e ka añugol na ɗum harayna gonga nelaɗon alayhi salatu wassalam hino jeeya alamandeji kadi yiɗugol ɓe mahabbatu man ahabbahu wa ma ahabbahu yiɗugol mo ɓe yiɗi wo e yiɗugol ko ɓe yiɗi wo hiɗen andi nyande go neɗɗo goto ari landade nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe jooɗi ɓe wi nelaɗon ɓe makinama ɓe maki o wi nelaɗo yimɓe ɓen fuu ko mbo ɓurani o hada su'alun gharibun jiddan ka yimɓe ɓen fuu ko mbo ɓurani o ɓe deƴƴiti tawi no heewi le tew ɓe deƴƴiti wastawi ɓe nanaɓe o wiiti nelaɗo o faami ɓe nanali ɓe makinama o wi ayyu nnasi ahabbu ilayk ko hombo e yimɓe ɓen ɓurani on joni ɗo sikke o ala o noddiɓe ha ɓe notike si o wowli ɗo sikke ala ɓe nani ɓe faami ɓe landitimo ɓe maki min arrijali awin nisa kaka worɓe landiɗami ka kaka rewɓe hada su'alun istathmara su'alan landal rimungal landal tawi ɗo ngal jaabe hingal landi landal o wi nelaɗo maku ɗon ɓe maki wiwɗami yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuraninmi yimɓe ɓen ko noneji ɗiɗi ko worɓe e rewɓe kaka homɓe faandiɗa kaka worɓe ɓen ka kaka rewɓe ɓen o wi ka worɓe ɓen ɓe maki ko Abubakar Siddiq ɓuranimi fof rafida noon ko o wi akfaru man kafara billah ɓe wi ko ɓuri yeddude jomi me ɓeno majja kefeero ka nelaɗon ɓe landama yimɓe ɓen fop ko hombo ɓurani on ɓe wi ka worɓe kaka rewɓe landiɗon wi komi faandi kaka worɓe ɓe maki ko Abubakar Siddiq ɓuraninmi kala tagaɗo e worɓe ɓen ɓe mi wondi ɓen fof o deƴƴiti neeɓi seeɗa kadi o wiiti nelaɗo wa minan nisa'i ka rewɓe noon kadi ɓe wi ko Aishata ɓiɗɗo makko on e Abubakar heɓi teddungal e juuɗe nelaɗo kono si a rafida no soɓi golle ka ɓe ala gaño ka rewɓe ɓuri yumma men Aisha ɓe ala gaño ɓuri
Abubakar Siddiq nelaɗo ala giɗo ka rewɓe ɓuri yumma men Aisha ɓe ala giɗo ka worɓe ɓuri baabe makko ɓe e nelaɗo woɗɗodiri miijo e faamu ka haray idan ɓe wi si neɗɗo waccima wata weltor si neɗɗo aybinima wata metti ha anda sihimo andi moƴƴuɗo e simo andi bonɗo si anduɗo moƴƴo waccirima moƴƴere jaɓu si anduɗo bone e bonɗo aybinirima bone anu ɗum kono mo anda hiiri weeti mo anda niɓɓi ñalli anda ɓawli rawni si o wiɗa moƴƴita yeƴƴito ɗum si o wiɗa bonita ndaaru ɗum o anda la yarif kahimo andi o anda si nelaɗon ɓe maaki ko Abubakar ɓurani ɓe ko ɓiɗɗo makko on Aisha ɓurani ɓe goɗɗo ari wi ko o ɓuri yeddude joomi men e ɓiɗɗo mum on haray neɗɗo no hani yeƴƴitade ɗum hana yeƴƴitade ɗum haray idan yiɗugol mo nelaɗo yiɗi on no jeeya e yiɗugol nelaɗo ñande go'o nelaɗon ɓe ɗettuno Al-Hasan e Al-Husayn taniraɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo ɓe wuundiɓe yeeso sahaba ɓen fof ɓe maaki Allahumma inni uhibbuhuma wa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma ɓe maaki joomi ɓe ɓiɓɓe ɗo ɗiɗo min miɗo yiɗi ɓe mi torike ma yiɗu ɓe yiɗu kala yiɗuɗo ɓe Abu Hurayra wi'i gila nden ñande mi meeɗaali yiide Al-Hasana e Al-Husayni mi ronki wullude ha o feƴƴini sabu nelaaɗo ɗettaniɓe garantiji molanaɗi min miɗo yiɗi ɓe joomi mi torike ma yiɗu ɓe yiɗu kala yiɗuɗo ɓe ko hombo añata o hara mo yiɗi joomi men haya goto watta ɗum hara himo widde kadi mo yiɗi joomi men tabaraka wa ta'ala ko ɗum si nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makuno kadi ñande ghazwat Tabuk Usman ibn Affan ɓayri addi geloɗi mu'um addi pucci mu'um addi hirke mu'um yehi addoyi sariyare tew kange joɗɗini yeeso nelaɗo wi wallitoren ɗum ɗo ka yahugol nelaɗo nelaɗon ɓe ɗetti juuɗe ɗen neɗɗo meeɗali yiwde ɗum sariyare kange o wela heɓude nelaɗum ukki juuɗe ɗen memmini ɓe maaki Allahumma inni uhibbu Usman fa ahibbahu joomi mi yiɗi Usmana joomi yiɗumo ɓe maaki man dakhala aljannata faqad dakhala dara Usman faqad ishtaraha fi dunya ɓe maaki kala natowo aljanna o reway ka galle Usmana so hewtoya ka makko ko aduna ɗo o soodi de so yehi ɓe gandi neɗɗo no wona Europe to jonna ɗo jawle terrain soode ga hara wanda ka o soodira siman soode ɗo janɗe soode ɗo ha suudu ferme ɗo hara o anda o ara yaw tippo ɗo wiya ko honto suundu woni ko honto terrain o wodiri hara ko jawdi makko anda kandi woni no waɗa ka waɗata Usman ko ni woniri aduna ɗo soodi parcelle mum on e galle mum ɗen ka nder aljanna nelaɗo maki ko ɗo o soodi si a rafida kadi wiya o ko malo uun ko huɗaɗo si neɗɗo na jeyama min ahlil janna o wiyama huɗaɗo haray ɗen humpa barkuɗo on haray ko on boni barkuɗon ko ahlun nar haray no hulɓini Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en tabintinnen e peewal makko ngal haray idan nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadisu go'o onon ɓeɗo julɓe yiɗe Allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi himo teddini on himo nemini on yiɗe nelaɗo makko on ko waɗi joomi men no yiɗi nelaɗo on yiɗe ɓeygure nelaɗo nden ko waɗi nelaɗo no yiɗi ɓeygure muɗum nden ko hombo añata ɓeygure nelaɗo nden yiɗa nelaɗo ko hombo yiɗata aña ɓiɗɗo makko on o jaɓaneɗa yiɗi mo na fulɓe fuuta ɓen ɓe wi'i doomowo doɗɗatako ka
domowo wi'ata yo ñama ko waɗi ɗiɗiɗi domowo ala geɓal e majji en andi doɗɗagol ka woni tuɗɗugol neɗɗo e hoore holla yiɗamo ma jasinamo si neɗɗo ari domugol e galle tawi gaynaka defede o wernama feƴƴu kun wo noddi kun ha kun hewti o goɗɗike baben makkun yi'i rottete ɗo o ñama ɗo na o ñamata ɗon joomi men tabaraka wa ta'ala jeyi leydi ndin jeyi nemaji ɗin jeyi jiyaɓe ɓen jiyaɓe makko juulanoɓe mo ɓen janganoɓe mo ɓen horanoɓe mo ɓen daraniɓe mo ɓen a ala mo doɗɗoɗa mo piya aybina sabuta si wana on wi'a kadi yo okkore ñaama an a waɗata waɗoɓe ɓurtinta wondude ɗum okkoranmi ñaama si joomi men okkorima ñaami a ala hakkil kaɗa mari hakkil o way ko ɗum se ɓe wi sa yi joomen no okkora jiyaɗo o ñaama o yara o sella o toro o jonne wondude yeddugol joomi men ko suynede o wona o anda suynede nagge si foñi si nge waɗanama lanɗan ngainnama ar e hin si nge mari faamu nge darata paani hunko ko aɗa si nge arali ɗon nge ñamoya ka nge faala o si nge ari ɗon nge wayra ñamoyde yaasa ka nge yar ɓoggol ngol no joga ayin ar nge ukki hunduko e ngal ka kul paani hun lanɗan ko nde wotere ɗiɗi kum nge mettata hara ko ni nder ton kollan ni nge ɓorne e ɓoggol ngo sanoye nge wayra yaasa si nge jaɓano non arde ɗo na haray no nge hetti koni si tawi neɗɗo jonnama ko weli wondude tikkingol jonnowo ɗum on o suynete woni jiyaɗo no hani wattude hakkil haray idan nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en yo en eto iwtiren ɓaawo maɓɓe ɓe maki mofteanɗen ɗe foppu majje gila kami nela ha dargal daro fof nato e aljanna inchallah sina wiwɗo lan wo min mi natoyta aljanna fewmi yiɗa aljanna hombo wiyata ɗum bilisanil maqal hombo wiyata ɗum kono noon qala hadha kathirun min almuslimina bilisanil hal goɗɗo wolta ɗum ka ɗengal kono golleji buyno firti ɗum ko waɗi nelaɗon ɓe maki man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kala ɗoftiɗo lan e mofte anɗen o natoye aljanna kala lundiɗo lan e mofte anɗen ko kanko sali natoygol aljanna ko ɗoftiɓe ɓen ɓuri ɗuɗude ka golle ka ko lundiɓe ɓen ka ɗengal ko homɓe ɓuri ɗuɗude ka gollal ko homɓe ɓuri ɗuɗude kasi ɓenni kafal labibul ishara arsilil hakima fala tusihi wo sappagol yoni marɗo hakkil wo nelu faamuɗo wata sappanomo fo mo mari hakkil ko faamira wowlu gongol ko goɗɗum wurugol konko wowli ɗon ko goɗɗum go sertu ɗum e wowlu gongol nafiqiɓe ɓe wiwno nashhadu innaka la rasulullahi ka wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kamɓe wowli ɗi ɗiɗi fof jomme wi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ɓe fenayi ko ɓe wi kon ashhadu anna muhammadan rasulullah jomme wi ɓe fenayi na gonga maɓɓe ɓe seedaki ɗum kon ɗum jomme fenniri ɓe ɗum ko waɗi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ko ɓe woni wolde ka ɗenɗe kon hewtaka nder ɓerɗe si hewtali noon nder ton tun neɗɗon haray o woni fenuɗo so woni fenuɗo ko wowli kon haray o woni nafiqi ko ɗum sino jeyano e hoore nafiqiɓe ɓen e zamanu nelaɗon alayhi salatu wassalam o wiyeteɗo abdullahi bun ubayy bun salul ra'isul munafiqin bal ra'isu kullu munafiqin ila an taquma sa'a heɓaki nafiqijo wawɗo nafiqi yagal ha yaltoy e mu'um few ɓuri abdullahi bun ubayy bun salul ɓiɗɗo makko on woni julɗo gonɗinɗo ɗaɓɓeteɗo sifa mum mo yawatake heɓede sifa mum e sahabaɓe nelaɗo ɓe allahu yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayyi ko wuuri no jibina ko maayi no jibina ko wuuri ɗa ndara ɗo ɓurɗo
tawa ɓurɗo daranade joomi men e diina muɗum kan jibina ɓurɗum wonde bandi e dow leydi ndi ndaara ɓurɗo wonde bandi e tagore joomi meɗen nden jibina ɓurɗo ɗoftade joomi men e tagore makko nden hada ko biyadillahi ta'ala ko ɗum si ñande go Abdullahi bun Ubay bun Salul wowluno nelaɗo konngol Madina julɓe ɓen naningol ɓe ari ɓe yottinaningol nelaɗo nelaɗon ɓe maaki accemo ɗon si o wowli ɗum tawi konngol ngol no wondi e hoyre ɓe maaki acceɗon Abdullahi bun Ubay bun Salul leñol makko ngol kaw jeeya ɗon ɓe ari ɓe ni nelaɗo ko Abdullahi wowli kon no kaani muusimen menen ha ko waɗi ko menen werni on ɗo ko menen addi on ɗo mo ɗuyti teddungal moɗon ɗo men accata o wona ɗo si tawi hawranali on ko wi ɗon kon wowlaneme men addana on joni hoore makko e piletiwal ɗum wonata ɗo nelaɗo me maki accite Abdullahi ɓiɗɗo makko on bun Abdullahi bun Ubay bun Salul o aroy kanko tun ka nelaɗo nde konngol ngol feƴƴi ko wi nelaɗo ɓe maki naam o wi mi humpitike ko baben an wowli on kon ɓe yeeti kelan si tawi non joomi men newni warugol mo mi torike on ta on wowlan hay e goto e julɓe ɓen yo warumo ko waɗi mi yiɗa goɗɗo wara baben an e julɓe ɓen mi yiyamo ko kanko wari baben an mi ronka wawude ɓernde anden mi añamo ko wariri baben an kon hara ko julɗo mi añiramo sabu kefe hara wi'elam mi yo mi warumo ɗum ɓuranin si diina wi yo ware mi warayo taw nelu hay goto ɗum tami heɓu konnagol julɗo sabu geɗɗo subhanallah nelaɗon ɓe maaki mi wiya kay mi warumo accitum ɓe maaki bal narfaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana baba en ma kala ko o waɗinmi kala ko o bonninmi kala ko o wowlinmi inchallahu mi newto wondude e makko mi moƴƴinay wondugol e makko ngol mi teddinay mo fannimame ɗe wuuride fus mi watta ɗen andi ko waɗi nelaɗo kon ka no fanɗi fanɗa en andi si nelaɗo rondanike ɗum ɗo ɓe maki narfuqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ɗum kadi na hande ma jango koma baqiya ma'ana fannima himo wuuri wondide an ko ni mi wondirta e makko an ko honɗum haɗi jogoɗa ɗo sonnajo ma julɗo mo ronkuɗa famodirde mo hewta o ɓe gandi boy hino jarribora sa watta tumi accitete ko honɗum o bonni ala jaɓude men famodira Abdullahi bun Ubay bun Salul no jaɓi famodirde e nelaɗo iɓe famodiri ko honɗum ɓe makani mi ɗettanimo garanti wimi mi moƴƴinay wondugol e makko ngol mi newoto e makko fannimame ɗe wondi o yiyata e an ko mettatamo inchallah kanko noon ko faala o yo waɗan mi ɗettay ha ɗum ɗo no woɗɗi de musidɓe julɓe Abdullahi bun Ubay ko nafiqun mufsidun ko nafiqijo bonnowo ɓeyguma no gasa hara ko julɗo wakkiliɗo faljowo njatigi ma no gasa ko julɗo wakkiliɗo faljowo ko honɗum hawkanta oɗo few nelaɗo no baki oɗa few acci ɗon ma annaka taqtadi bi rasulillah ese qudwa on timmi na Abdullahi bun Ubay bun Salul ñande nelaɗon yano ghazwa ñande o wi'uno ka ghazwa ton la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adhal kanko wolno ɗum nelaɗo ɓayri ɓe ali ɓe wolani ɗum nelaɗo nelaɗo ɓe maki accitemo so wi ko kanko ni al a'azzu kaka makko non ka jomi men na gonga makko so wi ko mi woni al adhallu ko e faamu makko ngun non ka jomi men ɗum na gonga makko accitemo subhanallah akhi ɗum no weli fillade kono ɗum no metti ɓartade de ka wurugol ka no weli fi ɓayri fokkitama artugol Madina iwgol on ghazwa mo wino ɗum nelaɗo
abdoullahi ɓiɗɗo makko bun abdoullahi bun ubayi bun salul o ɗettuno puccu makko ngun atti foppu fokkitude hewtugol madina o ari o dari ka madina natirante ɗon madina ko hakkunde pelle ɗiɗi woni koye ɗen pelle rewete naate o ari o dari ka laawol o haɓɓi puccu makko ngun o sorti kaafa kan o dari arɗo o enna feƴƴu siɗen faala yahen ka tafsir imam ibnu kathirin tafsir suratul munafiquna arɗo enna feƴƴu ɓayri baaɓe makko hewti o wi an on ta feƴƴuɗo a natata madina hande ko waɗi tedduɗon e nder madina ko nelaɗo yawiɗo ɓe o ɓuri jasude a natta hande madina ko an tummi habbinoɗo wonu sera feƴƴoɓen feƴƴa baaɓe makko wi fi hon wawa natu ndara ko kanko jibini mo andi mo ɓe fo huwi ɓe ñaaɗi kono fulɓe fuuta ɓen wo ko ñama ko ñaaɗi wo ɓiɓɓe ɓen no ɓuri wulde ka leggal ñama ko ngal wuli ka ngal wula leggal ngal e ɓiɓɓe ɓen honnu ɓuri wulde sa heeli lekkunkun a gosike e sa tetti ɓikkunkun a ƴakki honnu wiwɗa na ko honnu ɓuri wulde ko leggal ngal ka ko ɓiɓɓe ɓen awa o wi a nattaɗo arɗo ina abdoullahi ko honnu enna yahu na an wona wolidede yahu yo feƴƴu ko honnu o wiyanta nelaɗo al adal o inna huwa al aaz o natataɗo tawi noon nelaɗo jaka naatino kañum ko dogi fof tawi nelaɗo hewtoyino goɗɗo yahani nelaɗo wi nelaɗo abdoullahi no darani baabe mum abdoullahi ka natirgal to wo o natta madina hande wosi o naati tun o soppay mo iɓe dari ɗon ko num hatta mi nata naatu ko ɗum woni hakkunde maɓɓe naatu ndara nelaɗo mi maki ko num hatta o naata wo en ni on antumul azal huwal aaz ɓenni ɗum ko num woni e ɗum yo accumo naata yahwiya yo accitu dawal ngal o naata aro ari wi nelaɗon wi ya accutumo naata wa gasi ɓay ko nelaɗon wi yo naato ɗetti puccu makko e aha andi ɗo no serti wiwgol baaɓe ngam wi ɓabdu waɗatake ɗo ka nelaɗon make ɓabdu yo waɗe kala ka wona ka ɗum ko gotum ye min ɓabdu ɗom susta wadde ɗum baaɓe ngan jaɓata ɗum nelaɗo noon no jaɓi ɗum baaɓe ngan e nelaɗo na gore baaɓe ngan no yecci nelaɗo few kono woni mana on so waɗale ɗum no wona ɗum woni nelaɗon alayhi salatu wassalam giggol maɓɓe e ɗoftare maɓɓe no sengo dow kala giggol e ɗoftare ali ibn abi talibin o wi'i min miɗo maranno nelaɗo giggol mi wawatangol peesude ka faamoto sina mi innayi on nelaɗo no hawrananmi ka wonki an ɓuri si neɗɗo yehi ha ɗonɗama ɗon ka tampinimo ha hatti o heɓi ndiyan ɗan ɓuuɓa ha ɓurti ɗan wula hay seeɗa ɗan hawri so yari ɗan kaɗan joɗanto ɗon ka kan ɗon nelaɗo no ɓuranimmi ɗon ɗen wawi etude ɗo na ɓe wi arrasulu ahabbu ilayya min alma'i lbaridi ala dhama'i nelaɗo no ɓuraninmi e dima ndiyam ɓunnuɗan hawruɗan ɓunnugol e dow ɗon ka timmuka sa yari ɗon ha a gayni ko wiyata alhamdulillah sabu ɗo haray yahani wonkikin kaki ɗaɓɓayno ɗon o wi nelaɗo no ɓuraninmi ɗo min enen ɗo en siwa ɗo ka ɗen heddi yo allah subhanahu wa taala hewtin en yo allah subhanahu wa taala yiɗin en dina makko kan o yiɗina en nelaɗo makko o arkisa en ñentingolɓe o arkisa en ɓurnugolɓe dow kala mo wona kamɓe en tora allah subhanahu wa taala yo faamin en dina makko kan o faamina en no ka jogorte o faamina en no ka noddirte o faamina en no ka jaɓirte o danda en kala ko bonnanta en dina meɗen kan atto en tawoydemo si tawi woodi ko faamini e muɗum ko allah subhanahu wa taala woni ballo si tawi woodi ko fayini e muɗum e faljini arayi ko immorde amin mo timma on allah subhanahu wa taala woni anduɗo ko faanda kon tentoromo yo yaafo faljireji ɗin hada wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal